Ibizo lami nguSiphiwe Dube. Ensukwini ezilutshwane ezidlulileyo ngavakatshela esigabeni seMangwe ngenza umhlangano lomkhokheli wendawo okhangelana ngezokulima. Ekuxoxisaneni kwethu saxoxisana ngendaba yokuswelakala kokudla kwaleyi indawo. Wathi umangaliswa ngokubelethwa kwabantwana abasesebancane endaweni leyo. Wathi wahamba esibhedlela sendawo wabona omama abancane abanengi njalo wazibuza ukuthi abazali labagcini bangaphi, yikuphi ukudla ebantwaneni laba ukuthi benelise ukubeletha abantwana abakhaliphileyo. Wakhala wezwa ubuhlungu, wathi esebona abanye omama abazithweleyo bengela kudla njalo bengazi ukuthi bazakuthola ngaphi ukudla, wazibuza ukuthi bazabeletha njani njalo abantwana bazoba lesisindo esingakanani njengabathukuthisi besigaba. Sifanele sicabange, abathuthukisi besigaba kufanele sicabange ukuguqula izenzo. Singenza njani ukuthi sibe lamandla okusebenza ezindlini?